Li Rojavayê Kurdistanê bi vî şêwazî rêvebir erkên xwe girtin, ji aliyê gel ve hatin pêşwazîkirin, ev erkdarî jî êdî di çarçoveya xebatên entegrasyonê de pêk tên hem li herêma Qamişlo hem jî li herêma Dêrikê û Çilaxa. Êdî kesên ku erk girtine derbasî ser karê xwe bûn. Em derbasî nûçeyan xwe din bibin bi taybet li her du navçeyên Melebiyê û Tilhemîsê ên girêdayî Hesekê konên şer aliyê çend eşîrên Ereb ve hatine danîn. Ev her du navçe li jêr kontrola hikûmeta Veguhêz a Sûriyê de ne lê li gor agahiyên hatine bi destxistin ji navçeyên cuda ên Dêrazorê û Reqayê berê xwe dane bin konên şer. Vedana konên şer li hember hebûna hêzên Sûriya Demokratîk e û ew kesên ku ev kon vedane dibêjin em ew dixwazin nasnameya Cizîrê Erebî be û qebûl nakin Kurd xwedî biryar bin. Li hember vê yekê endamê Polîtburo û berpirsê tekiliyên giştiyê Partiya Demokrat a Pêşveroya Kurd li Sûriyê Mîdas Ezîzî daxuya kirin ku danîna konên şer û bikaranîna zimanê kîndariyê li hember Kurdan û êrişkirina ser parêzgarê Hesekê wê bandoreke neyînî li ser aştiya vê herêmê û li Sûriyê bi tevahî bike. Mîdas Ezîzî dazanîn ku ji bo parastina aştiya civakî divê ew kes bêne cezakirin yên ku zimanê kîndariyê bikartînin hewl didin şer û nakokiyan gurtir bikin. Ji bo vê mijarê jî xwe wê mêvanê me Mîdas Ezîz be wên hab merebe endamê Polîtburo û berpirsê tekiliyên giştiyê Partiya Demokrat a Pêşveroya Kurd li Sûriyê Mîdas Ezîzî ji Almanyayê tevlî bernameya me dibe. Wim bixêr hatin bernameya me. Gelek spas. Em jî gelek spas dikin ji bo beşdariya we di van demên dawî de li milekî xebatên entegrasyonê pêk tên rêvebir tên tayin kirin diçin ser erkên xwe. Ev ji bo Rojavayê Kurdistanê pêşketinekî girîng e di encam de qada wan e warê wan e ew dixwazin warên xwe rêve bibin. Lê milekî din jî gefên êrişê hene bi taybet ew dîmenên do derketin li serêkaniyê ku parêzgarê Hesekê derbasî wê herêmê bibû. Ji bo ku ava elokê vekin ev heft sal e ku li aliyê Hesekê bi rastî jî mijarekî pir zehmet bû ji bo niştecihên herêma Hesekê. Ava elokê di encam de vekirina wê pêk hat lê hinek komên ku li wir derketin dîmenê wan jî li ser televizyona li ser çapemeniyê pir hatin belavkirin ku gefên êrişê dixwin, êriş pêşxistin. Niha jî danîna konên şer heye di rojevê de dewrûberê Hesekê. Ev tê çiwa tê ev yek çawa bandorê li ser aştiya civakî dike we bi xwe jî derbarê vê derê de we nîrxandinên girîng pêşxistibûn. Em dîsa dixwazin we godar bikin. Destpêkê di spas jêştir re û ji nûçe tevî re û temaşevanê wê hêja û dilar re û mêvandariya we. Bi rastî em mijara ku îro hûn dadixin di gengeşiyê di mijara gelekê girîng e. Wek hûn dizanin gerekê goşû merekare bi vê mijarê binerxîne pêwîstî keyî merengî paş vegere. Gelo ev kîn ev xîtab li kerahiya wek bi erebî tê gotin li dijî Kurda di kingî dest pê kir û ji bo çi dest pê kir. Di salên pêncî û heştadê biştî ew yekîtiya Sûriyeyê û Misrê de û hatina Abdulnasir de ew medda qewmî ane tewperest gohat ser maseya siyasî di rojhilata navîn de dest pê kir Kurd dîtin wek miletek pêwîstî keyî got wêneya wî bê reşkirin di nav Sûriya de. Ji xwe biştî wê behs roleke gelekî xerab lîst biştî hatina Hafid el-Esed serdestilata Sûriyeyê de dest pê kirin Kurd dîtin wek miletekî îro hatine Sûriyeyê perçe bikin û her wisa jî dest pê kirin ew siyasatê xwe derbarê Kurda de berdewam kirin. Ji ber wê jî pêwîstiyek hebû got wek şer'iyetekê çekî rewa bibînin çilo Kurda biêşînin û di wir dîtin her dem Kurd Sûriyeyê perçe bikin, Kurd dijî Ereban e, Kurd xerabin, Kurd nizaçawan e, Kurd nedîtin wek miletekê. Ji ber wê jî siyaseta Hafid el-Esed, destpêka siyaseta wî de ne beser Kurda tenê, di hemû pêkhateyên Sûriyê de wan berî ber hev dida wek bi erebî me digot tewazunur ru'b çêkir. Her netewek, her pêkhateyek ji êdî ditirsiya, durzî
سوری جبدو ترسیان مترسین ناواند هبو علوی سن بو کرد ج عرب ابو هر وسا دناف پیکاتین سوری هر دم مترسین کبو یک جکی ده ترساندن شبو چلو کاربه سیاست اخوا وک بعث بريف كرجي دويردي براسي دو آليات ايشيان وك سوريجي ايشيان وك كرجي ايشيان سياستا بعث انكار كرنا وانش هبونا ملتي كردي وديجيتي وانش كردار دي مخابن ذهنية سوريا دي هات شاندن جو كرد ملتكي دجي عرباني دجي برجواندي وانن سروي هات افاكرن هاروسا بردوان بو بشتي سالة 2000 دي بوهارا شامي کوربنده گوچی بون پایتخت سوریه الشامی ده کرد خواستن روله که مزین بیز دوان کوربنده ده منتدا نوردین اتاسی بو و هر وساجی او دیالوگ دنابرا کردا و عربا چی بو باش آلیکاری کرد لی مخابن بردوا کون دزانن بردوام نکر او مثلا هاتن رواستاندن بشتی وی 2004 او بیرگو قامش لچی بو انکی بهتر گور بو اب مثلا آنی مثلا کرد و عرب بهات لیستن جید دستلاتا شامی رولکا پر خراب لیست في مسألة دي هروسا كرد البر شعبي عربا رج دكر وبر عرب جي بر شعبي كردا هات رش كرن ما بس تجيبو جو اف جواكا هاني بي برچا كرن وكون دزانن بيشتي شورشا سوريا 2011 دي هروها بيتر ام مسألة كوير بو جبرگو دست وردانين دولتين هرمي جي كتن مسألة كردي دي بتايبتي ومسألة PKT انجی ده دناوان ده بهتر کویر بو افناکوکی و بهتر پیهات لیستن دو ده بشوی هن بشکوی سیاسی براستی هی و بشکوی جواکی هی دیوان هفته سالی تالی ده مخابن مروی گوتنه بیجی ولاتین عرب قبول ناکن ایرو لبارزگاه حسکه بارزگاه کرد دیمن میوان ما قطبو از باورم دوی ملیده آلیه تکنیکی ده پرسکریک درکتیه اگر چاره سر به امیدیسا بردوام بکن مجار گرینگه روژه وکی گرینگه نهال تایبت لسوری و روژوای کردستانی کو بسالانه میوان بخوشی آنی سرزمان کرد و عرب الکلک هفن دناف هفده جیان دکن تو قطبوین اکیوانش هفتنه نهاجی دباجار حسکه قامشلو بگشتی لدورو برا جزیره دناف هفده جیان کرنک هیه لی وک میوان جیانی سر زمان دورده ایکو فتنه و فسادی خصنا برا پیکاتیان هر الپیشن نهاجی اف فتنه و فسادی هیه جی کو نمانه ام بردوام بکن و هری زده جی وان سالین داوی کو اف کینداری هر چه کرد به دستوردانا در وجد و مجاری ده هی اما از تشتکی ببیر بخم دو لسرکانی دما کسی کو او ایریش پیش خستن سرکانی انجام ده باجاره کی کردای اوالیو دیروکی جی پشتراس کری یعنی تشتکی کو به و شرط نینه دل ملکی انجام ده پولیتیکای جدا پیشکتن عرب جیلوی هرم بجهید بون و بسالانه به هفر جیان دکن ایریش سرسرکانیه چه بو کرد جور درکتن کوچبر بون ها و گرامان جی دروجف دی اما از خوازم ورده چه بیجم هیزن کلور خوب جی کرنه دو کرد چونور ایریشی کردا کرن بتایبت شانده دجبر کو پاریزگاری حسکی هبو ایریش چه بو پشتی و ایریشی جی دماکو قنویا ارتشا ترکیه درباز بجاب کیف خوشی و پیشوازی کن مخابن مجارکی و ساجدرون خواست از ویجی ببیر بخم براستی یعنی خوازم بیجم اف کساتین نجات پرست اوین تو پرست ایرو نش برجواندی وانی گو ایرو اف هریم هانی آرامیک تی چی بویج برگو وقتی زانین بگمان جی برجواندی کردایی ایرو گو آرامیک چی بوی اشتیانه چی بوی اشتیانه آرامی دکوی برجواندی کرد کار روله که مزین بلیزین دوی مسئله دی لی دواره شرده بخسارة مازن شخو ام كرد ميدينن واوجي دينن وسوري تبي دينن اف مثلا ناكوكيا ودجبري نبس ناف كردا وعربا تاني ده ايرو تبنر السويدا الدرزياتين نارين وك دجمنتين نارين وصل علوياتين نارين اف ناكوكين گرچار سر نبید و دما و گوهستنه دی دباوری آمد سوریا کنو نات نای آوا کرن علی که دیجی دیش بو ام خوجی رخ نبکن و کرد مجی رولا مجی لاواز بود و مسئله دی من کاری بو وقت افکار سیاسی بسر و بری خواه ما نرین کردا خواستکن کردا کرد کینه کرد شد خوازن به برای خوی عرب ری یعنی پار وکن مخابن ما او رولا دهات خواستن ما نکر ایرو تی خواستن نبس ديالوج بدسلاتا شامير بيكرن نا دباوريا مد بنجهين واسركا قام بكن شلو ام كاربن بخلكي سورير ايرو جوار شلو بكن خاصتك كردا چنه
كرد شد خوازن كردن أو سركيشيا ديمقراطية وكافية وعدالة لسوريا دخوازن أو نخديوي مثلا نجبر ويجي أركك مزن هم لسر روشنبيري كردا هي سر سياسة المداري كردا هي أب مسألة بردوام بك بفيرنجيج نجبر جواندية تركيا وإيراني وعراقي وسوريا جو أراميك دهاريمي متشيب أرامي تشيب في كردي بسر كفن دباوريا من دواري سياسي دي كرد قافني باش دافيجن دوستي كردا هني كرد نوك سرواند هاد قوتن او نرنين تشوت لسر كرداد وبينش كرانتن تي ناكو كيو دجمناي دناب ملتي كرد وعرب تني يعني وقت ملت تشك نابرا متني ام بصدي صالانا مبدور جيان دكن مبدور قالك تشتي باش كريه دواري جواكي دي دواري چاندي دي دواري سياسي دي رولا كردا باش بود في هرمي دي نرورك يعني سلبي بو دائم هردم كرد هولدان كرن وچلو كاربن سوريا بباريزن ملت وشخونا ام تشار البيشامتني يعني ايرو جرينج ام لسروي تكسبكن سر بيك فجياني چلو ام كارم بهفدور في ولاتي آوا بكن او كسي قود خوازن او ولات بيرنجي خوا بوك آليك وك نتو پرستين عرب دخوازن او نخوازن اف اشتيانا تشيب فيد باوري آمده وهول بدن اف مسألة بسر نكفيش برويجي از دي سادو باردكم يك جي اركيمي وك تفقرا سياسي وك روشنبير وك خودي كسن كسايتين خودي باندور دوي هرمي دي كرد عرب آثوري ام چلو كاربن بهبدور ديالوغا كيفكن ام وقت بيرو بلك انه فكن چلو كارب بهبدور سوريا كانه ديمقراط آفاب كيش برويجي از دبينم ديسا اف كوربندين قوتشيبون دي سالي 2000 ديسا دوي دوباره بمخابن 2011 مديت درفتك هي لي نمكاري بو كرد رولا خوتيت بليزن ونا عربجي هولدان قول كرداج قداري بكن جبرويجي خطارة هري مزن زرارة هري مزن البيشا سوري إيرو أذ خطاب الكراهية نمسلا كردو عرب تنيي يعني خطرك مزن إيرو دناف سنة وعلوية دهي ناف درزية دهي ناف سنة بخبخة دهي يعني قاشي قناغ كي هريمي دناف هريمك دي إيرو تدبيني ناكوكيني مزن درد كفن دباجاركي درد كفن أفد أنجاما شركي دي 14 سال بردوام كريه خلقيشياني جواكا سوري جواتك پرچویه نه نسر هفه اب جوات پیوستی کویه هی دست به دیالوگ بکش بلی دیالوگ پیفتنه یاد دا ارككي فيدا سلاطا شاميج إيرو هي أمويد خم دكن بربرسيار برفي مسألة دي جبرقو قلق كسايتين ودرد كفن راقاندنيد وراقاندنا وخوا آد السلاطي جار جاران دي بآلي طائفيتي دي بآلي نتو پرستي دي كردادي جبرويجي أو بربرسياري قو أف كسايتين وان ناكو كيا دردخن وان كيني قو دكشين الهمبري بيكاتين سوري دوي بي محاسبة كرن ودوي جي وان تنبد ناف جواكي دي جبرقو اف كستي خرابن ووك بريا درو جاجي مديتي كي نيزيكي راقاندنا دسلاتي اخافتني سر كردا دقوت وإيريشي سر كردا دقوت ودوي اف بجتي ماي دوي هرميد او جي هري يعني براستي افا اشكرا دخوازن كرد تنبونا كردا دخوازن كردي خنواركي پر خراب وبرا يعني او جي زانبن وخلقي سوري تف زانبن إديشا حسكي يان كوباني يان هريمين كردا بفيرن جي هوفانا نما ممكن في قونا غيده وكردو يبرخو بدن قبول ناكن إيرو تنبونا خوا اف خطابة كراهية دوي راوسته بس يعني خلق جوان بي بس هقربو براستي دخوازن ولاتكي آفا بكن بيوشتي كوي ديالوج بكردار بكن دانو سندني بكردار بكن كرد نديجي كسكيني امنا هاتني لسر حسابي خلقين عرب ام ولاتكي آوا بكن نا ام دخوازن بهفدوره بأوايكي هفبش في ولاتي آوا بكن جبرويجي دسلاتا شامي بربرسياري كميني دبروان كرياري قوتي كرن ياناجي او تحملا في مسؤوليتي بكن بيشاروجي ده اگر چه خراكرنك سوريا چه بفي باشه از هری داوی جیوه جی بجم جی آلی وزارت پرورده یا سوریه جو کو کسکی کو برپرسه یعنی وک ریوبری پرورده سریکانی بود وان بیاره دا درکتو پیش ویج ارکه گرتنه یکسر دیاره کوج آلی حکومت و گوز آ سوریه و جیل برانبری وان ایرشان اف گفین کو تنکرین هنک اوی وان هیه هلوستی وان هیه ترکر نه ترکر اوی هانی رایا گشتی بریاره بده اما آلی اوی دست خوازم ویج بجم
عشیرên ku bi salan bi Kurdara jiyan dikirin li dostê hevin li kêlek hevin eşîra Mîna Şamerî Cibûr wan jî daxuyanî dan got em van êrişan qebûl nakin bi taybet ev kesên ku gev dixwin li dijî Kurdan gotin ev nayên qebûl kirin di piş van gefan de cuda kesên ku wek berpirsiyar yan jî li ber çavê we û bêjin evana pişta xwe digirin vir. Mamoste yani bu merenki zelal bir meseleydi. Bêguman ne bes aşîrên Arab ez wek kesekî baş di nav xelkê Sûrî dişuxulî me di nav kesayetên Arab de Atorî de Dişamê de di nav diyaloga got îro îsal 20 sal em dikin ji 2000 de bi rastî gelek dostê Kurda hene ji bo me re hinkî munsif bi wek Arab dibêjin hinkî me re xwedî wijdan bê ne Arab giş me ne nikar temîm bike got ew xwediyê vê nerînên dijî Kurda lê dostê Kurda pir hene roşenbîr hene nivîskar hene xelk hene tu dijîtî di navbera me û Araba tinê bi tevahî de lê ew kesayetîne di baweriya me de ew eşîrê got bi nav xwe kirin eşîr eşîra wan xwe ne bo wan rey divê meselê de ji ber got ew xwe zanin zararek mezin wê li wan bêkirin berî got Kurda bêkirin. Ez dîsa te kes dikim li ser mesela diyalogê got erkê me ji metê xwestin ji ber got hertem milletê bindest divê ew destpêşxeriya bike divê ew hewldana bike got çilo karî bi derîgehê diyalogê bi xelkê Sûrî riveke pirsgirêka min ne kesayetê ya rêyê ev kesayetî wê herin û ev kesayetî nexwedî bandorin nav Araba de ji ber wê jî em çilo karibin xelkê Arab em wan bi hevdorê diyalogeke li ser bengeheke wekhevî bi hevdor ava bikin ew a girîng bi rastî û ez spasiya we dikim got îro ev mijarvekirî hêvîdarim goregandina Kurdî baş ser vê meselê rawestê em beriya 4 sala me dora heftê kesayetiyên Arab dan ser hevdû me karî bû her yek nerîna xwe bê ji derbarê vê xîtaba kirahiyê çilo em karin çareser bikin yek jê beşê عداله انتقالî ev ji xwe got çilo em karibin hemberî wê bisekinin wê ticarî adale انتقالî Sûrî pêk neyê heger rê li ber vê li van kesayetiya û van hêza neyê girtin û destûrdanê ji derve bandorek wê mezin di nav Sûrî de heye û bi taybetî dijî Kurda. Bi rastî jî giring e mijara meseleya ragihandinê ku van mijaran zimanê wê rast bikaribîne em jî spas dikin û tevlî bernameya me bûn divê mijarê de we nirxandin jî pêşxistin nêrînên giring wedan giringin yanî di encam de ê ku zirar bigihê ji wan wê pêkhateyên herêmê bin destlat jî xwe her ser vê didin jiyan kirin tişta ku derdkev pêş li herêmê ya tê xuya kirin ev e gotinê wê dawî hebin em bigirin ji ber ku dema me jî pir nema Di dawî de hêviya me heye ji xelkê Sûrî tevahî re û bi taybetî ji pêkhateya herî mezin ji ber got ew berpirsiyarê Arab îro Sûrî divê bi rola xwe rabin kesayetiya wan xelkê wanî ê xwediyê mejî paqij ê got dixwazin bi rastî eştiyane çêbive ê dixwazin Sûriyeke nû ava bikin hêvîdarim bi rola xwe rabin li kêleka wê Kurd jî wisa û Atorî jî wisa tu çare li pêşa me tune wek Sûrî goşbilî got hevdûr jiyan bikin bê kuştin bê besê ev 14 sal ji kuştin û ji warankirinê re û ji koçberkirinê re Sûriyeyê pêwîst e xelkê Sûrî baş westiyan e yanî xelk nemakarin têkevin van nakokiyên han xelk pêwîstiya wan pêdîviya wan ê rojane hene gerek hinkî berpirsyarên desthilatê de hinkî xelkê guhdarî bikin û gelek spas û memnûn ji we re ji bo vê mijara giring serkeftinê ji we dixwazim. em jî gelek spas dikin ji bo beşdarbûna we saeta we xweş be.